गिबियाव खौरां नायगिरि बिथांमोनखौ बयखौबो खुलुमनाय जासिग्रोबाय दा 41तम माजोबारि राग उत्सव बियो खुयै 41 थि जाबाय आरो 41 दा बेवहाय जोङो बेवहाय गुबुन बिभिन्न जाति जनगोष्ठी फ्राय बुंनो थाङोबा मेनाव बाङालि सम्प्रदायनि मानसिया बेयाव दङ माजोबारि ओनसोलाव बिथांमोना खुयै 41 थि जाबाय आरो दा बेखौ बिभिन्न जातीय संगठनफ्रा सहाय खालामनानै बे मेलाखौ खुङो जेरै बर' मिसिं हाजं बयबो सहाय खालामलायनानै बे बङालि सम्प्रदायनि मोनसे उत्सव बियो थेवबो जोङो गुबुन हारि माहारिनि मानसियाबो सहाय खालामनानै बे मेलाखौ खुंना होयो दा बेयाव बिभिन्न रोखोमनि माबा जायो बेवहाय दखान पहर दङ गेलेनाय बायदिसिना सोलियो आरो दखान बायदिसिना दं आरो बेयाव जों बयबो सहाय खालामलायनानै बेखौ खुंनाय जायो दाख्लै 5 अक्ट'निफ्राय जादों 5निफ्राय 13 अक्ट'सिम जागोन 9 सान 9 दिन प्रग्राम आरो बेवहाय आं खावलायगोन आसामनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय दखानिफोर फैयो बेयाव संख' आसान फाननाय सारि गाननाय फाननाय आप टु नगाव जरहाट आरो दा बेवहाय मोनसे टिम फैदों बावल कृष्टि होननाय बियो बावल कीर्तन बियो सिलिगुरिनिफ्राय फैदों सिलिगुरिनिफ्राय फैनानै बिथांमोना बेवहाय कचबिहारनिफ्राय फैनानै बेवहाय पार्टिसिपेट खालामफैदों बिथांमोना सानबा बावल कीर्तन खालामगोन आरो लोगोसे दिनै रेकर्डिं डेन्स जाबाय कम्पिटिसन जागोन दिनैनिफ्राय उन्दै उन्दै गथ'फोरनि रेकर्डिं डेन्स बेबो सोलिगोन आरो बेयाव भावना मोनसे सोलिगोन आसामिसफोरनि भावना राधा कृष्णनि लीला बेयो मोनसे सोलिगोन आरो बे साननैसो उनाव सोलिगोन बेखिनियानो मा होनगोन सान्तिपुर्ण भाबै बयबो फैनानै हेफाजाब होलायनांगौ नायफैनांगौ बे नर्थ इस्टआव बुंनो थाङोबा मुर्ति फुजाया जोंनि बेवहाय मोनसेल' जायो थारमाने गुबुन गुबुन जायगायाव जायो बेवहाय मोननै जायगायाव जायो जोंनि सिथाबथा ओनसोलाव धेमाजि जिल्लायाव मोननै मुर्ति फुजा जायो बे माजोबारियाव जायो ओमफ्राय मानिकपुर होननाय मोनसे जायगा जायो इस्लामालिगाव खाथियाव बेवहाय जायो সকলো নিউজ চেনেল আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলক এই 41তম ৰাগ মহোৎসৱত আহি যি আমাক নিউজ আজি আমাৰ মাজত বাৰ্তা দিবলৈ গৈছে তেখেতলোক সৰ্বপ্ৰথমে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ এইবাৰ 41তম বাৰ্ষিকত ভৰি দিছে এইবাৰ আমাৰ যোৱা 5 তাৰিখৰ পৰা পূৰ্ণিমাৰ পৰা আমাৰ এই ৰাগ মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে আজি গৈ 3 নিশাত ভৰি দিছে তো সেয়ে আমাৰ মাজত এই ৰাগ মহোৎসৱৰ যেটো আমাৰ জাতিৰ ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে যেটো আমাৰ এই সুন্দৰকৈ আমাৰ ইয়াতে ধেমাজি জিলাৰ এই মাজৰবাৰী বুধবৰীয়া বজাৰত সাৰ্বজনীন ৰাগ পূজা মহোৎসৱটি আমি 9 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আমি আয়োজিত কৰোঁ তাৰে আজি আমাৰ 3 দিনত পাইছেহি তো ইয়াতে আমাৰ এই ৰাগ মহোৎসৱত আমাৰ বৃন্দাবন পাৰ্ক আমাৰ বাণিজ্য মীনা বজাৰৰ পৰা আদি কৰি সকলো সা সামগ্ৰী লগতে আৰু বিভিন্ন কালচাৰেল বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ আমাৰ মাজত উপভোগ কৰিব পাৰে সকলো জাতীয় ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সেয়ে আমাৰ ৰাস এটা কথাই আমি জনাব বিচাৰিছোঁ উদযাপন সমিতিৰ হৈ যে আমাৰ মাজত আহক এই 9 দিনৰ ৰাসৰ আমি সকলোৱে আনন্দ উপভোগ কৰোঁ যেহেতু আমাৰ এই আপাৰ আসাম তথা আমাৰ ধেমাজি জিলা মাজৰবাৰী বুধবৰীয়া বজাৰত যি আমাৰ এটা ৰাগ মহোৎসৱ এই ৰাগ মহোৎসৱে আমাৰ এটা মিলন ভূমিৰ এটা হেতু এই মিলন ভূমিত যাতে আমি সকলো জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে আমি এই 9 দিনত যাতে আমাৰ এটা সমন্বয় বাতাবৰণ এটা অসমত যাওক যে উজনি অসমত আমাৰ ধেমাজি জিলা মাজৰবাৰীত এটা সুন্দৰকৈ বাতাবৰণেৰে জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে এটা ৰাগ মহোৎসৱ আয়োজন হয় এই ৰাজপূজাটো কিমান দিনৰ পৰা পাতে পূজাটো আপোনাৰ আজি গৈ 41তম 41 বছৰত ভৰি দিছে যেহেতু এবাৰ 41তম বাৰ্ষিক